Si Maria gitawag og bulahan sa tanang mga babae or sa tanang katawhan. Si Jesus naghisgot sa siya dinhi og bulahan. Bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam. Sige lingay mong tupad na bulahan ka. Nabulahan ka karon. Na siya. Sa atong pinulungan, swerte ka. Pero sa kang Kristo, dili ni swerte-swerte ang pagsuod og langit. Kinahanglan gyud natong himuag desisyon. Ug unsa may desisyon, ato gyung hulaton siya kanunay nga mubalik, nga muabot sa atong kinabuhi. Nya unsa may pamaagi sa iyang pag-abot, ang pinakasiguro gyud nga moabot siya, iya gitang patyon. Ang atong kamatayon maunay pag-abot sa Ginoo isip atong tawag na to og amo or agalon. Kay inigabot niya, inigkamatay na nato, mahimo na siyang maghuhukom. Karon nabuhi pa ta, unsa man siya, manluluwas. Pero inigkamatay na nato, ang iya ng pagpakita, maghuhukom. Niya iya tang hukman sumala sa atong binuhatan. Kung andam ta, siguro tang hukman padung sa langit. Og di ta andam, perti na tong impierno ha. Unsa may makapahimo natong dili andam, ang sala. Matod pa sa unang pagbasa, ang sala misulod sa kalibutan tungod sa pagsupil sa usa ka tawo. Kinsa man tong tawhana ang unang nisupil? Si Satanas. Kakaron di man to tao si Satanas, anghel man to. Si Adan og si Eva mo to'y unang gihimo. Nya pagsupak nila sa Ginoo tungod kay nagpatintal sila ni Satanas na maoy magsigig tintal nato padong sa impierno. Pagsunod nilang Satanas tungod kay una man tong sala sa tao, nahimo siyang gitawag og original sin. Mutakod na siya sa matag tao nga mataos kalibutan. Muna kanang imong tupad, wapa gani na gipanganak, duna na nay sala. Ingna na imong tupad, ingna sad-an na kang daan, sad-an na ka, di kakalikay ana, sad-an kita. Pero matod pa ni San Pablo, ang sala nga nagikan sa pagsupil sa usa ka tawo, gibawi sad sa dako kayong grasya tungod sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo nga ginganlan og kinsa man? Si Jesus. Nya sama nga si Adan, kuyog niya si Eva. Nya si Eva sad mo'y unang misanong sa awhag sa yawa nga mukaon atong kahoy, bungas kahoy nga gidili. Si Jesus sad kuyog sad niya si Maria. Si Maria sad mo'y unang misanong nga matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Amo na kani si Maria ug si Jesus, mao sad ni sila si ang bag-ong Eva ug Adan, pulos mga masinugtanon. Nya kinsa kuno tong mo gamit sa grasya ni Kristo, malimpyo ang iyang sala. Mao na niron ang atong mga sakramento gihatag ni Jesus, paglimpyo ni sa atong sala. Pero ang requirement ni Kristo para makagamit, makaabel ta sa iyang grasya, kinahanglan tang magpaabot niya kanunay. Ini kakadlawon kinsa inyong gipaabot nga moabot?
Kamo ba? Ginoo? Bantay ha. Unya ini ka mga alas 8 buntag hangtod sa alas 5 hapon kinsa inyong gipaabot nga moabot. O negosyante ka basig imong customer og nagtrabaho ka basig ang tigsweldo ninyo. Ana og pare basig nagpaabot sa kolekta o sa mamalit og slot. Ana basig ang atong gipaabot dili ang Ginoo ba? Kamong mga ginikanan kisa may inyong gipaabot nga moabot sa inyong kinabuhi kada adlaw basig ang inyo rasang mga anak nya masuko dayon mo di moabot inyo dayong pangitaon magyaw-yaw dayon mo. Kamong mga asawa kisa may inyong gipaabot nga moabot basig ang inyo rasang bana nya mga bana ang gipaabot rasang moabot kisa man ang asawa rasad ang pari kinsa man say gipaabot nga moabot ang madre nya ang madre ang say gipaabot ang pari rasad basig nasipya ta ba wa na ta magpaabot og Ginoo mo na magpaabot ta nya ikaduha magpaabot nga andam matud pa ni Kristo inig abot gidayon sa agalon naa dayon mo nga moabli sa pultahan inig tuktok niya abli dayon dili mag-unya-unya para karon tuktokon mo palit mo slot abli dayo pitakan palit dayo slot ano ba di mag-unya-unya unya na lang sige kinsa ninyo din nga inig tuktok sa Ginoo palit dayon tasa kamot adunay ni pataas sa kabuok kamong uban mga buangon mo. Kusog kita ng unya-unya basta Ginoo na pero og parte gani og kanang atong personal nga gusto inig aksyon Dios gana tira dayon tanawa ng mga manag-uyab inig ganab tukhang dayon di gyud ka unya-unya pero ang Ginoo gani mo imuhangyo unya na kana ding nagpuyo-puyo ingong Ginoo sige mo nagtuktok ang Ginoo pakasal na mo unya na Lord ana higugmaan ang imong kaaway gituktok na kas Ginoo na dugay-dugay na mo wa magtingog anang imong igsuon kuana na higugmaan na unya na Lord di pa ko andam Lord kapatyonon pa ko ning panuway dako ako la sa ning huwaton mo hupay-hupay ni akong gibati. Uy, ikaw asawa, anong nakigbuwag ka na imong bana, pasayluan na nagkapituan kapito, anong nakigbuwag man ka na? Unya na Lord, di makaya Lord, di makaya. Huwag pa mo biya siyang kabit, unya na lang. Ay pagsigunya unya, nigtuktok, abli na yun. Na, nabitay, nipaambit na to din ni-text na ko, ingon siya, Father, na ako'y nangutang nako nga ako na gini siyang gipresyur kay kinahanglanon masad na akong kwarta pero pagkabati ginako sa imong wali Father nga kana ding magpahuwam ta dili na day ta maningil og bayad. Iya ko nung gidesisyonan na di na niya paninglon niya pag-text ko nung usab iya ko nung giingnan ayaw nila naghuna-huna aday kay ako na nang ihatag nimo porti ko nung pasalamat kay duhagod kabuk masakiton iyang giatiman di ay atong kuana ba niya ni saad lang yapon nga o ba kwarta ko ako ra nang bayaran pero siya ko nung niingon nga dili ko na paninglon mura jud kuno siya giibtag tunok nindot kuno kayo iyang gibati. Testingin ninyo, kanang nanghuam ninyo, di na lang na nako paninglon. Malipay dayon ka. Anong mura mamuguay reaksyon? Agad mo lagi to siya, lipay kayo, kay kinasing-kasing man ang iyan ko, gituktok man siya sa Ginoo. Nasa ilaing ni text nako, Father, kining akong parents, stricto kay ni sila. Di ni sila gusto nga magkuyog-kuyog ko sa akong uyab nga kamirang duha babae man ni siya
Nya di sa siya gusto pader nga ang akong uyab magsugat-sugat mi arigin sa balay papamisitahon kay stricto lagi kay protektahan yun. Pero di man kuno kasakop ang iyang ginikanan, magsugat man sila. Adto man sila dito sa Hagunuyan. Dili ana bang mga chicken ng kuan ba? Ikan siya sa trabaho, sugat sila dito. Ana, nya uli siya sila, siya rang usa, pero tinukhangay na sila dito. Ana, nya iyang uyab mamisita sa niya, kunuhay, nya naapagkuyog iniglakaw nila, pero human na sila tinukhangay. Mo kuno na ilang gibuhat. Nya ingon siya, nakabati ko nimo pader ba nga niingon ka nga kana di ay premarital sex dako day kay nang sala. May desisyon gyud ko ron pader nga di na gyud ko muusab anang kuana pagkanindot des gihimo sa akong ginikanan nga gibawalan gyud ko ana kay makapalangit gid ning ilang sugo. Nya abi nimo pader paghagad sa akong uyab nga magkita na sad mi nya akong giingnan di nako wan agyud ni takes pader porti na kong hilak. Kutob na di siya dito sa pagsugat-sugat namo. Physical ra gid kaayo ang iyang gikuan niya. Karon pader ingon siya, lipay kay ko. Murag na feel nako nga limpyo kayo ko. Nindota no? Unsa man mura man umog naguol. Laina ninyo batasan. Nalipay na gani na, guol na noon mo. Kana bang musunod kas Ginoo ba inig tok-tok niya sunod dayon lipay kay tana. Mura ta nag-ibtag tunok, mura sa taghawasan og kabugat sa tong kinabuhi kun moingon na ta sige Lord musunod na ko nimo. Nganong gibuhat man ni nato mausa ni ang tok-tok sa Ginoo sa akong kasing-kasing isip inyong pare nga mao ni buhata para sa kaayuhan sa simbahan. Makapahimo nig daghang mga proyekto, mas makapalambo sa pagtuo, makapalambo pagyud sa atong mga facilities sa simbahan. Mao na mga igsuon, ang Ginoo niingon ang sala mihatag og kamatayon og kalaglagan apan ang grasya mihatag og dagko kaayong mga kaayuhan og kabalaan sa kinabuhi. Ang requirement lang Dios Ginoo pagtukaw kamo, panganda mo kanunay, expect my return anytime, 24/7. Nya inig tuktok niya, abli dayon, ayaw pahuwata siya, kay mubiya ra sa nang Ginoo, kay di na siya gusto nga maglangay-langay tag welcome niya. Inig tuktok, abli dayon, pasabot, inig inspire niya sa tong kaugalingon, buhata dayon, ug madawat sa dayon nato ang kalipay nga Dios nun. Manindog ta mga buotang sulugoon sa Ginoo.